murakaza neza abakurikiye One Key Health Beauty. Tubanje kubasuhuza abanyarwanda aho muherereye hose, haba hano mu gihugu mu Rwanda no hanze yacyo. Dukomeza kubabwira ko subscribe, comment, like na share kugira mukomeze mubone ibiganiro hano kuri One Key Health Beauty. Uyu munsi rero tugiye kubabwira itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yo kuwa 30 z'ukwa kane 2020. None kuwa kane tariki ya 30 Mata 2020, inama y'abaminisitiri idasanzwe yateraniye muri village Rugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, igamije kongera kwiga ku cyorezo cya COVID-19 n'ingamba zo gukomeza kukirwanya kidakwirakwira mu Rwanda hose. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashimiye abanyarwanda uburyo babashije kubahiriza ingamba zo kwirinda iki cyorezo, yibutsa ko kukirwanya bitararangira. Asaba gukomeza kuba maso bubahiriza amabwiriza yo kubungabunga ubuzima. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yishimiye abafatanyabikorwa bose ku nkunga yabo mu kurwanya icyorezo cya COVID-19. Inama y'abaminisitiri yiyemeje gahunda yo kuzahura ubukungu hagamijwe gufasha ibikorwa byazahaye kubera ingaruka za COVID-19. Inama y'abaminisitiri yasuzumye ingamba zafashwe zo gukumira icyorezo cya COVID-19, yemera ko ingamba nshya zizakurikira zizubahirizwa guhera ku wa 1 tariki ya 4 Gicurasi 2020 kandi zikazamara ibyumweru 2. Ingamba rusange zo kwirinda COVID-19. Gahunda yo gupima abantu indwara ya COVID-19 izakomeza mu gihugu hose. Udupfukamunwa tugomba kwambarwa igihe cyose umuntu agiye aho ahurira n'abandi. Serivisi zose zemerewe gukora zigomba kubahiriza amabwiriza atangwa na Minisiteri y'Ubuzima, harimo gukaraba intoki, kwambara udupfukamunwa, gusiga intera hagati y'umuntu n'undi. Abantu barakangurirwa gukomeza gukoresha ikoranabuhanga igihe cyose bishoboka, haba mu kwishyurana ndetse no gukoresha izindi serivisi z'imari. Ingendo zirabujijwe guhera saa 2 z'ijoro kugera saa 11 za mu gitondo, keretse uwabiherewe uburenganzira ku mpamvu zikomeye. Ahangaha rero tugiye kubabwira serivisi zemewe kongera gukora. Ibikorwa by'inzego za leta n'abikorera byemerewe kongera gukora, ariko buri rwego rugukoresha abakozi b'ingenzi, abandi bagakomeza gukorera mu rugo bifashishije ikoranabuhanga. Amasoko azafungurwa ariko hakajya hasimburana umubare utarenze 50% by'abacuruzi bemerewe kuyakoreramo. Inganda n'imirimo y'ubwubatsi byemerewe kongera gukora, ariko hagakora abakozi b'ingenzi. Hoteli n'amaresitora zemerewe kongera gukora, ariko zigafunga saa 1 z'ijoro. Ibikorwa bya siporo y'umuntu umwe hanze biremewe, ariko ahantu hasanzwe hakorera siporo n'imyidagaduro bizakomeza gufunga. Gutwara abantu mu buryo rusange mu ntara, ku binyabiziga by'abantu ku giti cyabo ndetse n'ibinyabiziga rusange byemewe gukora hagati mu ntara. Abatwara za bisi bagomba kugenzura ko abagenzi bahana intera kandi bagatwara gusa abambaye udupfukamunwa. Imihango yo gushyingura igomba kujyamo abantu batarenze 30. Ahangaha reka tubabwire serivisi zizakomeza gufunga. Amashuri azakomeza gufunga kugeza muri Nzeri 2020. Insengero zizakomeza gufunga. Ahantu ho gukorera siporo, imyitozo ngororamubiri n'imyidagaduro hazakomeza gufunga.
utubari tuzakomeza gufunga, ingendo mu modoka rusange n'iz'abantu ku giti cyabo hagati y'umujyi wa Kigali n'izindi ntara zizakomeza guhagarara. Moto n'amagare ntibyemerewe gutwara abagenzi, ariko bishobora gukomeza kwifashisha gutwara ibintu babigeza ku bandi. Iyi mipaka izakomeza gufungwa kereka ubwikorezi bw'ibicuruza ari byo cargo trucks. Abanyarwanda batahuka mu gihugu bemerewe gutaha, ariko bagahita bashyirwa mu kato isolation n'iminsi 14 ahantu habugenewe. Inama n'amakoraniro rusange birabujijwe. Aha rero ingamba zisanzweho zizakomeza kubahirizwa kugeza ku wa mbere tariki 9 Gicurasi 2020, igihe ingamba nshya zizaba zitangiye gushyirwa mu bikorwa. Bikorewe i Kigali ku wa 30 z'ukwa 4 2020. Dr Edouard Ngirente, Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda. Murakoze cyane kandi mukomeze kwirinda iki cyorezo cya COVID-19 mukurikiza ingamba zashyizweho n'inama y'abaminisitiri.